Manna ağlar üleliyle, manı dalgar sapıttar. Mantan bulu bulurgını, manna kösüyor anıdını. Kanlar ciddi kerelere, hartarıktıran epiyetlerin. Biblioteka beyte, biliği görü alhata. Ahır manan tol kuyduakta, anararga üverenekkaym. Kultura bir tuka salata, biblioteka sitime. Mantan sağıllar biliği görde, mantan sağıllar kere eygen. Biblioteka sürün ürete öğü sananı sırdatı, onunla süreğe sılaneti bolar. Bulurluktan bu yıldıga ceri, ulu öydöğ jonlor kinige, kihi aymak örkük öğün karayatçı boların nelce belirtiller. Bu yıl Suntar Oyun Orayolgar Balostar Biblioteka Terlibite Süsülah Örgütler Bölüğün üyelüler Hegamaygaga Biletibin. Suntar Kinde Biblioteka'nın sitime Uluska Sütbe 2 Biblioteka'nın tümür. Leonid Andreevich Popov adının Kim Biblioteka, Suntar'дағы Oğu Biblioteka'da onunla Sütbe Nehli Bibliotekalara. Tönce hatta üskerine keniger fondalar Biblioteka'dan sağlar, bu günge Orayol keniger 4 ondan taksa, Tığınca ondan ulu sürdünen 200 tığınçattan taksa keniger haralla satar bay biblioteka bolan ünne. Norokka ağını öğürdün onunla sayınları çeşitinen bibliotekalar künneği ülelerin bulanından ıydıllar. Ulu sürdünen ısılga 15 tığınca ağaçını havanın kiyen üleni ıydıllar. Araya aras proyektleri, toskolları olakta kellerler. Suntar Bulgar Tesirin altı modeline bibliotekada olabilir. Elgeyge, Doybokoyko, Arılakka, Margülge, Kependeyge, Kutanaga, Taharılaktık üleliler. Tığın ehlitlerin iki Center Общественного доступа Kerestahta onunla Kutanaga ağırlan üleliğir. Ağaççının nadılak informasyondan toluru kaçıyın oraldı. Bu yıl 2. sürbe sılga. Leonid Andreevich Popov adının Kim Biblioteka Respublika Tesirin kulturaların ortalarıgar. Bastın kultura tarihte adınılan 200 federalini subsidiya ıllar. Ondan günde bibliotekanın kılavni bibliotekarya Maria Andreeva Bastın kultura ülehede anal adı ıllar. Ulakan kolektivi Saha Respublika'nın kulturadan uyguna Izabella Ivanovna Zhirkova salaya, ondan informasyonlu kommunikasyonlu voproslarga direktori Solbiyatçı Anatoly Arkadiyevich Ulbov üleliyiz. Asbut sıllarda üleni hamnahı, bütün bibliotekler olağı ergiden sürdüğü saygı, utunlaklık, sıkımiyatlık kardığılan her. Neticesinde üle sürün sorgulan bibliotekler sitimcilerin, sürünlerin, prolerin, Karayatlı üleli ülkü, bibliotekler spesialistler, profesyoneller tahamların ülketiyle bolgomda uğrar. Bu barıda bibliotekler sitim ületin mağlaydı örütünen bolar. Kenigede kaçıyı salata tığınca 963 sılttan. Kenige fondata sana klasifikasiyala köhüyde, tümüktemide, ona sana standartının paspardamıda. Ичинник уступ бычык үлене аныгы үйе эдеблинен аны сводной российской, республиканской электронной ыйникка кирен ағачын көпті үлене өсі түргедепті. Улус библиотекаларгар кенер саңа кинигелери, саха серин электронной, сводной ыйникка кинигенни қачыер сала үлехеттере келдерелер. Оройын сүрбе 2 библиотекадан қағыдынан, сурналынан қачыен оларылар. Ağaçını kıratıttan iyiden taharar, oğul bibliotekata kinige eygetiler aras mındır, gördök terehinleri kıraçan ağaççıları uğuyan ılar umsuguдар. Ağılga mağnaydı umsulganın, kulturatın, oğul bibliotekata belemnir. Kelimli tekke sıllarda olağı kıttetene kardığılan, aras sonun proyektleri, ağılga uğuyan aras terehinleri tabular. Ol kurduk, ulu köyeli ohansılık boyutları çesten, köyü poeziyetin eder ıççatlar güçler anardar ağınlara, biblioteka kadjonton, laf kafeye kurduk sonun terehinleri ıtar, manı dağınan tör içertuğunay buludu üleneteller, kinige oğuna kuyukula, kukalnet tiyatr, tatıyıp içertuğunay kimsüyü biblioznayka. Ağabıt oğuna oğunyubut, cekergen kuluba, bu sotortağıta bütün arasıya ürdünen ıtılıbıt bastakı Çıkar Festivalga saha süritten sitihilekte kıdınlılar.
Ögüs ağaçı analı temalarından jarıktığına, periodiste beçayeti göre bizde ağır sağlığa kinige ularsa abonemiyenine gelir. Manna bir kelimlik varar üle sürün kaskalar oturun aktık deriller. İdağa puhayı, ekologической ipi, sırdatı, bibliotekçine uroklar, belli günlerinden tereyhinler, uratı canıklıkta körsühüler, sana kinige sürektehine, aras aksalarga kıttı onna tarihi sitimlerin ıspakka bara turallar. Manna aras anal kuluktar üleliler, olkurdu kulustağı nürbuhun literaturuna tümsüyü, Karagana mürtüktük görür, drobaylarının kaçıkta canına sabota kolup, onna eder iyeler tümsülere olukta üleliler. Ağaçın kıttövleliği sağla, kırayı üretiyi gösterin ruhun tutunurar, olkurduksun targıt uluğun tuhunan beçerke taksıbıt. Barı dokumonları tümen ağaçı ken aragadıgar taharar. İki tığınca sılga terellibet pravavoy informasiya kine, pravavoy bilini nehlen katar kayıskalar kuleni, ilen sağalan ıhtar. Oskolu oğulurgar intirehine besedeleri, eder ıççakka sokonları, uğrakları uyan sırdatan berige üleleher. Bu ağaya konuktağıda ahıllıbıt elektronlu öngölörü öngörör sektor, sana ahıllar informasyonlu adiyar ihinen üleliye. Улус нехиле голостовторгар государственный портал ол эбетер госуслуги.ру нөмө арас кайскалак өңө ылалларгар күз көмө сүбе аман болара. Ağaççılıkta böhçü ületten tukuratı, bibliotечнай жела ülkü tahamın össe bir tuğunan bibliografiya bolar. Bibliografической üle bir tüm kayıskatından sana kenigeler выставкалара, обзордара, презентациялара bolar. Manasırke informasiya günü, spesialistler günlerin, bibliotечнай uroktары ıy bolar. Barca mutlular kiyeklikte tepsihli mağarabıt olkurdu bibliotечнай üle veterane, bibliograf, Наталья Николаевна Алексеева, Саханародный ырыгыта Сергей Игнатьевич Кылола, Алексей Андреевич Иванов günde, Саханародный kayıda Leonid Andreevich Popov, ıyınlıklarının oran içerikten hallarda. Bilgin üleli sılcar bibliograflar Lydia Валентиновна Черикова, Раиса Ивановна Павлова, Сунтарский улусов в печати, Культура земли Сунтарской в лицах и фактах, Народный поэт пути Леонид Андреевич Попов, библиографической еңектары, оңырын ағатшыларға күнді бәлек онлылар, историк әпчектерін вететеге үгі сүләне ұйттылар. Сылнақсын Сунтарулуға бәлекінден қалдарын 2-1 сылтан тегін біспаққа тағара тұралар. Sürbe bir üye, olaq saydıqtın samay ügene, biblioteka ülete olağı kıtta tenne kardığılar ininjeki ereleklik baranihe. 2-10 сыллаққа кейін библиотека Сунтардар Соғдық Народный бейіпет Леонид Попов атын үлгіда. Bilgin Sundargın rayonun terejiciskay beçete kinigelere Nasional Biblioteka elektronlu bibliotekatıgar kiren turarı. Mantan siyetlerin sakabıt sirin araz bulnugar olaran Suntar kinigelerin internet sitimin nömü körök kutunsu. Litres elektronlu biblioteka saytıgar kiren araz kıbalnak kinigeleri üyere kasıptaq literaturanı bulan ügü selbək ağatçılık tuttar, onna tuhanar. Bilgin bir kim, hürbel filial, bir oğu bibliotekaların hünnäği, onna üyeler, keskiller ülelere bir sitiminen utumlaqtık kemen, saydak ihere, bu bualar biblioteka cimnäğ ületen. Eğer delilge tıl beriller Sakha Respublikatın kulturaga, onna duhovnay saydıgar ministerin, bastapı solduyaçtıgar Vladislav Valerievich Levachkinga. За целый век библиотека прошла очень плавный, очень значимый путь. И библиотека является одной из старейших библиотек в нашей
нашему показателю посещаемости. И государственная библиотека тоже является руководителем самого показателя ежегодно библиотечного система района обслуживает Это был мандай. Или туран. Тохтары. Микрофон. Извините, не было слышно, да? Не было слышно. Меня слышно, да? Да, сейчас. Слышно, да? Да, сейчас. Уважаемые коллеги, развития приятно поприветствовать весь государственной библиотеки поднять государственные голоса. Идет очень большая помеха, видимо, нужно всем отключить микрофоны. Сейчас без помехи идет, да? Наверное. Да, вас слышно, говорите. Уважаемые коллеги, мне очень приятно еще раз от имени Министерства культуры и духовного развития Республики, от имени Юрия Степановича Куприянова, тебя лично поприветствовать Сунтарскую библиотеку, всех жителей Сунтарского района и коллектив Сунтарской библиотеки со столетием со дня образования Сунтарской областной библиотеки. Действительно, это одно из старейших библиотечных учреждений нашей республики. Сегодня фонды Сунтарской библиотеки насчитывают более 200 тысяч единиц хранения, и надо сказать, что вообще в целом наша библиотечная система является основным исполнителем по главному показателю национального проекта нашей республики по обеспечению количества посещений наших учреждений. Ежегодно в Сунтарской библиотеке, в библиотечной системе обслуживается свыше 15 тысяч читателей. Это очень большой показатель, очень важный показатель для нашей республики. Сунтарская библиотека сегодня объединяет межпоселенческую центральную библиотеку имени Попова, детскую библиотеку, 20 сельских филиалов. Сегодня в библиотечной системе Сунтарского района трудится 63 сотрудника, и мы знаем, что это действительно очень преданные своему делу люди, настоящие подвижники, энтузиасты, люди, которые посвятили всю жизнь библиотечному делу, люди, у которых уже несколько поколений сотрудников трудятся именно в библиотечной сфере. И, конечно, от имени министерства я хочу поздравить вас с этим знаменательным событием. В юбилейный год Сунтарская межпоселенческая центральная библиотека стала лучшим сельским учреждением культуры. Я поздравляю также с этим достижением. Конечно, как и всегда, как и во все времена, библиотекари идут впереди остальных, впереди среди жителей населенного пункта по внедрению изменений в жизни села и также районного центра. И, конечно, хотелось бы, чтобы библиотечная система Сунтарского района успешно участвовала в тех процессах, которые сегодня идут по всей России, и в том числе в Республике Саха-Якутия. Вы знаете, что наша республика стала самым читающим регионом. Гордо сейчас несет флаг
флагмана чтения Российской Федерации. И это тоже заслуга всех наших сельских библиотек, заслуга библиотеки Султарского района, которые тоже, конечно, прикладывают очень большие усилия. Сейчас у нас активно формируется сеть модельных библиотек уже по новым стандартам, и с этого года, вот с прошлого года у нас уже появилось несколько модельных библиотек, 11 модельных библиотек вместе с прошлым годом в нашей республике. И хотелось бы, чтобы модельные библиотеки обязательно появились в Султарском районе. Активнее призываем принимать участие в конкурсных мероприятиях. Вот в настоящее время тоже, вы знаете, объявлен конкурс среди наших районных и поселенческих библиотек на внедрение новых стандартов в формате модельных библиотек в следующем году. Поэтому призываем вас активно принимать участие. Конечно же, библиотеки – это большой мир, это кладезь знаний. Без библиотеки невозможно осуществление учебного процесса, возможно вообще развитие наук и развитие других отраслей. Без накопления знаний, конечно, невозможно. И в этом деле сохранения знаний, передачи его будущим поколениям хотим пожелать будущих успехов всем работникам Султарской библиотечной системы. Хотим пожелать здоровья вам, исполнения всех ваших самых смелых задумок, идей. Наступает и еще раз поздравляем со столетием. Всего самого наилучшего, реализации смелых задумок и идей и, конечно же, благополучия вам, вашим семьям. Спасибо. Рахматулларга Тәүкәлиләр Саха Республикасының Национальный библиотекадан директорыга Максимова Светлана Васильевна. Светлана Васильевна, говорите, пожалуйста. Светлана. Светлана Васильевна.
Уважаемая Изабелла Ивановна, дорогие наши коллеги, от имени коллектива Национальной библиотеки Республики хочу сердечно поздравить вас, одну из самых старейших библиотек, со столетием, со дня образования волостной библиотеки. Все мы хорошо знаем историю библиотечного дела, и эта история в вашем УНИСе началась в 1920 году, когда в Якутской губернии была организована 21 волостная библиотека, и Сунтарская волостная в том числе была создана 1 сентября. Сегодня ваша библиотека – современный тренд республики и соответствует всем направлениям современного библиотечного мира. Это и электронная библиотека, это то, что вы одним из первых открыли сектор электронных услуг, оперативность, быстрота, качество обслуживания вашего населения. И мне кажется, библиотека ваша поистине стала духовным эпицентром района Сунтарского и несет благородную просветительскую миссию. Конечно, в этом огромная заслуга преданным своему делу и призванию работникам библиотеки, настоящим подвижникам своего дела. В этот день хочется особо выразить искренние слова признательности за самоотверженное служение библиотеки, в первую очередь нашим ветеранам. Очень важно, что сотрудники берегут и развивают традиции предшественников, воплощают сегодня в жизнь востребованные творческие проекты и вносят большой вклад в сохранение культурного и духовного наследия Сунтарского УНИСа. Мы по праву гордимся вашей библиографической деятельностью, и особенно хотелось бы отметить многолетний труд всего коллектива. Это ретроспективный библиографический указатель «Сунтарский улус на странице печати». Этот указатель удостоен диплома первой степени в республиканском конкурсе научных работ и почетного диплома Всероссийского конкурса научных работ. Все сообщество библиотечное знает профессионализм коллег Сунтарской ЦБС и в дальнейшем ждет библиографических шедевров. Дорогие коллеги, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих свершений и вдохновения, и оставаться всегда библиотекарями с большой буквы. Спасибо большое. Анатолий Васильевич Григорьевка. Востовна, Мария Васильевна, Изабелла Игнатьевна, Ивановна, Итактабаллах, библиотека сетимен үлэхеттері, Итакманы библиотека ветераннері, Эгиді бұқа барығыты өрігойдақ библиотекінен, библиотека сетиме төріттен бітінен, 100 жыллақ күнінен, Сунтарлығын жолын сәргетін адыттан, Сунтарлығын депутаттан әбетін адыттан, тұз биямапыттан, етейдік іштіңдік әғаддәлебет. Жақты дағыны бұл библиотека үләхеттері библиотека сетеме жон олығын сайдытығар білейді дереңерігер олысулақан соғытталақ. Оны өйден түйінті тоғы сөз сүйіп бағалаққа балағанайын бастығы күнігер Сунтар ұғығар болысыной библиотека аралары онлық ұрақ тақсан
biblioteka ületin sağalamıdır. Çakçı dağını otçolarga bu nehileneni öğrettiği biliyle akınarga ulakan doydu dünden mastabına bile kek dalahına bile barbıda onunla bir bastakından tuntarlıhın bu ülete ağalamıdır. Jol kendikten töhülük elbek süs sılıhıger, bir üyehiger töhülük elbek ki bu tuntar buduluhun dönün herkete bilite diringiriger ülelen kamsan ağıstılar. Küm büyün adılı üleli kamsı hütter dönler. Bihige olus ken tuttavut. Çakçı dağını tuntar buduluhun bibili ceketin sütemin ülehettere bihige üst bibliokete bir bastın ülelen dönlen bilinir. Onu tahanan bihige jomut olok İlte biliger söpkütü behenleren onu kutarı tenge, serge, kaddılılarından bir yolu söyleyin. Eterge dılı bilingi bu cagırı cayan kemiger bu yıl bihegi oğlu selbek übleyi neyse ısıllahbıt üyetiti onunla sügürüyü sılın biller bipit ol çektitine gayı septon bir sılın onu tahanan bihigi sarımıt, sedye pınarsız verip süsürbe salın. Onunla biblioteka sitimmin süsüllahı büleyinlerin olus kendi Allah'ın aktık ulardı bulandım. Olgunan manan doyduğundan, an doyduğundan bu cangırı cayan bihigi oluk kutular olus ular olbek ulardıları kilderde. Onu ol cebekke bihigi jomut söpte akçahanlarılanlar bilingi ültebilge eppetti giden bu lakan terehenleri ııtan kendini. Onu tahanan agardas beğet ülağıt neneyinin körpekka bu manefse ken dalahın aktık atın kayıs kınırı, atın sürenleri, sana sürenleri kildere kurduk ülelen tobulan kelligit ol kurduk bu sotortağıta sana elektronla öngünü oңору kiyde bite uçakçı dağını ehegi jonga kıhalgaların doğratar kinlerge sübe ama yüz köme bola sırgaldan kıtın üstü tügül tuğulur cembeliden bağlı. Onunca bu büyüğü verili hakkında begi aktan ahı kıtınlarda bu biblioteka amanlıkı ülelerigen beğenirip bilidirin bir bütünler bütün olkurduk biblioteka bastaki biblioteka'nın tepekiri yok ületin sağlavda onu da hani beğenirin idelerin bahalan jongo bu bibliotekanın ondan doğrusundan bili el biriger bili dirimiger sıralar ülelen bugün kelpetçiler bütün beheme aktan ağa ustak. Onu da bilgi bulan büyükten biblioteka bit 100 yıla dolargar bağa sanabıt bahamete sana oragaydaki ilemit bu terehemitin ılık takut diyen olgunan baran döndüğünden ekonomический кризисте takkanlar mantıgabıt kıldı bata olgunan baran bilgi onunla ötü homu cevapıt aras hayıskıları toplanmıt bu oragaybıt olokko kirediger sen bir ülelehe yapıt onunla olokko kirleri yapıt kaham bağıra ki ülelir silin otun mestetin John ülelirger usloviyeni terintagana John ayım yılaktık ona taharılaktık ülelir ona da bilgi olsa ötübüt ona da bu Bibliyede terehmetin bilgi tuntarbıt luğar samay ulakan bağırgay tututugar Bibliye teriye turabıtta minus ken tuttabın onun da tügenden tuğanan maqtanabıt bilgi bir tutlaqtır motiveni kayış ipseyke kini bilgi olus tıktır vastır kehvet beyete ılınan Jommor setkeber ulakan bele uluqpında da jen
Onna Çerkepanaş verip kıl olun üyeti tektakın diyen bu manlık ulakan tutuğunu ılsan bu bıyıl biheka belak onna. Onna ülelerek onnaktan Federasyonan ülelerek manna Glastroy tenette emi olus üçüncü ülelerdik göre gitti. Kayta kurduk, kaçtı olaktı, tutulan kirpitin. Emi bu federasyonlarga emi maktal dıllar bir tepitinler. Sayın Turan, ben ösü tügül maktanır tustaqpın bu veteranlarga. Kinler töhülü aqdırgan kemlerge ülelan kamsan kemlikleri buluy. Töhü elbaqki hini beylerin ilileri, salası dililerinden ardırıptara buluy. Töhül baqtunu dirim biliyle onurbuktara buluy. Onun mənağa haqabı tire doydundan samay ağır bir respublika bol batağa. Onda bu sotortağıda Poçta Rossiyi ülehette halayatçı tekelehetten emiye min bu mannekelerden ulahan toh ıttımcir suntarluğa bu poçta kadar soruptararın tühel bak kendigen ağarın kahır soruptararın içinde bartın analistan körün bin suntarluğa Respublikaga bir bastın ağaççı uluğundan bildirdi. İkene ulakan şiyaları ihanının etiyehidi üleğit. Onunca östü töbül maktanan turan bağıremete indiki dağını ulus elbaq sığla soruptar turallar. Onna beğit ayımlılaq üleğitin tahanan östü emiye atın sana sürenleri tobulan ulukka killerin diyen bağa sanalaqpın. Onda heka erenevit onluk bulu dağını. Enecen turan bu kabargıtıyar doroviyanı. Bu canları kanan dahi heka cayipatın. Onda sana ittebillerge epiti kurduk. Sana sağakları arayık kayın. Üzeliyanı kamsıyağın. Onda bu kabarı saydığılaq setihilaq bolu. Sayınca turan sultanın eğatta hurugun büyüğü örgütte kubileydikten eğattadan turan iti istin kıllamda eğatta surupudun tuttarabudun kömüllen İzabellah Ivanovna. Onunla 100 TL'lik sertifikatını Российская Федерация культуратын министерстводен мақтал соругунан наградаланар Леонид Андреевич Попов арнан сунтар улуғын кир библиотекатын киргеннен каччер сала главная библиографа Степанова Валентина Егоровнага. Suntar Uluma Rayon Municipality Kulli Kuratan Saygıtıgar Kılatırlı Boçorlar Beli Tuttururlar Leonid Andreevich Popov Aklan'ın Suntar Ulum'un ki bibliotekatan Kılatırlı bibliografa Çirikava Lidya Valentina'na. Sultan
Goçot Beliye Tuttarıllar, Leonid Andreevich Popov adından Sultan Nuhut bir netekadın günügenden kalçer sala sebedisseye Fyodorova Maria Yakovlevna. Goçot'tan beri kurtarırlar. Sultandağı o böyle bibliotekadın sürünler bibliografa Ivanova Svetlana Dmitrievna'ga. Hırtak olca. Sarsın güvet sargılak olun, öğün güvet öregendak olun. Eğer bir sözleriyle Sultanlı Kulturatın uğruna ayrıldığın salamlıkın salayakçıdığı Maria Vasilyevna Kabilyanova. Bakamıkta. Basantırın döndüğü yürüle bu demantıdan bulutun kündü Sultanım Canı Sergete, onu bilgini bu herkese görevçiler, ondan bugün bu yürüle kürde elbet ödekmanlıkla cıkkarı. Ağır balağa biblioteka barın tukarı kultura tınna. Manlık dirin iskolondan terettebe tüz sılla örgöyde hüblüğünün. Sultanın kulturatın, aygıtın halkatın, kulturavut ülehetlerin, veteranların atartın, itidi isimlik, istirahbetten, eğerderi bir gövüller. Bu kurdaki hegi sıralar üleğet bihigi sultanbıt olan kodoydudun, onu bulun innikilir, keskil ıçıktır budun, keng bililer uğrar, onun eyyaka derin ulağan maktabın terden turamınıtın, bu sıralar üleğet ösü tügül, bu sıgan alımıd, üdüğü tügenden, örgöyde künden, ağabağlık büteten tügünen, nağralamıd jonu ösü tügül eğerlayatan buluktur. Dönümünün bilgi, kiyen tutağıpıd bu bibliotekavıd, kırcıktağını bu aspıt sılga, sıl bastın kultura egetin teriptete atı ılbıtынан, ondan da bibliotekavıd ülhete, emiye bastın atı hügen, bu örgöyde tügenge, belek bolbuda biyeka, umluluğat kere tügen bolar. Ondan Leonid Popov atın tügen 2. 10. sıltan kendimi biblioteka ülhete üyelektik, üyeyi olaraktan biyekiyen tuttabıd, onun setlerinin hatanlarına, tavırlarına, bir bağlılık tututan kirde kiret, ana biblioteka tutulduğukta, bar boluqta, sorup duran, mamnu sire buharılan, bilgin dökümüne barda bara durar, onun heyetlerinin sana cevap oturup kirek bitten, erek durahanından üçügeyge, ıralıqqa den, ehekami üretim bağır ötse. Ondan bilgi, maqtanır kıstarpıd, bu tuğ bar kenige sürekteniyde bolduğun, ağaçları üksetiğe, olu setbek tınahınlar, ondan bu derin isqawannak üleni ıtargıdır. O kurduk bu bel fotoğrafta anaddas bıstapkandan ere bolbakka örgüde üyüblüğü bütün bilgi elektronlu ömünü oğurur. Bu sektörünün arayından haqalatıbıt. Bu kullanıktan emi ütüyütügen hangi teknolojiyana batı hamı saydılar bir törü edegen etek pımbarımızı.
Onu da Leonid Popov atın üyetiter sığlar süz sılın örgöydör yübülöğün körsü üsül ustada huntar migin ırargen ırı koman türgedin. Tuğ parıtı Respublikavut ayın hürriyet joğurdakların tümet ardamıt Ülgerde uçugay türgeni törütten üyeri kötüde ayın hürriyet joğurdaklar budur köğülepet ulahan üle bolar. Onun senterenime tügenden tuğanamın bu proyek oğukku tiren Leonid Popov kod ata üyetetirli biteneme üyeren kötün iti sanabın etemin. Onu suntar oğukku doyta yanıttan ağabalık böt uleyanı bitenen Popova Ondan kultura hantadan proyektinan bu kahıstahılın taksar hette kinigetten turar seriyaga egeme ulahan bu soltalak jombolagı. Onu da bu elektronlu ömünü tutarın bilgi anıgı kim iddebilinden toğ par huntar bununlara kahıt da bolun, kinigeler bit da bolun. Bilgin bu beri omur haccan ehiyaka ılcıktan gören isten baran kırava ulağadan gören oğuzten astındım, ondan baktım maktaydım. Onun maktanıkın bağıran bu ülgerdek olorun ere ülelir, bılı kıtta argıstağı olorun ülelir, ulağa tuttan utay sığınalanmad, ütüye tügendikten min olaq maktalabın, onunla xaygalık tılbın etektim bağıransa. Ondan proyektleri kıttabileğine bilgi huntardaki nimi biblioteka bastın kekkahıcı. Okurduk ege oluktan taharbıd, kasta proyektit, olukta tirin Respublika tahmıgar ülelir hamlı hıçalardan emiye olus üyerebin. Ondan tümsüleri kıtta, okurduk Dorovya'nın kaçakta jonga da boldun, aya hürriyer joğurdaktarga boldun, bu komunitah numizmatlarga da boldun. Biblioteka kiren kellek benemin kanlı göre alttaq duyduga kiren kellim. Bu jon serge üyeri kötü hıçarın körün. Anardas kiniger ağa bolbakar, min jonun altıha, ondan bu keng biliyini ıla telbet herber doğuya kirep bitten emiye olus astınar birbirlerin. Ondan emir ruhun iketinde tümsü aya hürriyer joğurdak jonu, tığıncı doğusu setton iki hıldan törütten tümsüyünü idca hıçanlı dehige keresi bekten ostongu dileğinetin kergeter geteme ulağan soltalak tügen. Ondan tügenden tuğanan Valentina Jechkovskaya kara kömüz, oton bu uyar hedimin kutnöğü körönlörü buluqtaq, ruhun iketinde tümsüyünü ilan, hağalan, teriye, bekke içahıcarıktan, elbaq kirigen hıraftanan taqqan bilgini yörde kututa turartan emiye olus verebin, onu kuratarga Maria Alexeyevme maqtaldın billerebin. Bile olus geldi obuyan kıratıga inik taqpı deyin, oltadan barattan üyere kötü össe bu tügenge beleye yapın bağırabın, bu sılgata beleye tügenlerge, kıllarga, eti tuskonunlarga kurutun tuttar hamayga gülür inigim beleye tügenler bolallar, ondan hanaji kuriyatçılar bitiler de boldun. Attaq jonlar budar biye bibliograficheska iniklara taharan, ondan beğit attardan kinige taharargıt emi ulağan sülken soltalaq tügen bolar. Ondan emi ulağanlık maqtanabın. Onlar da otar, ehigi jolonu tustak, ehi xarana, uyba migalgı kurduk attaq kuriyatçı, anlı todolu kurduk attaq ırı ayatçı, bibliotekar kırgıttar diyen dertaqa ırı ırıqtanan, örögey ırı bolla dedikpenen sısbatın bolu, manaqattan bütürge össe ehi qanaminen diyen kelen olur seye ola, emi ehi qa otu ota diyen Leonid Popov atınan kinnemi biblioteka anaminen ehigi süz sılgıtın belediğim bitiger ıdık manı ılcık bıhıtnan, ondan bu hana ırı ırıqtaneten dol buya küntebin, toytergen emi ikkis örögey ırı taqsan eretten oluşken üyerebin, ondan huntar onu kodoyta basıya kekkaga bu bibliotekardarga uyba migaltın bihigirgittar bıdın ağaççı halgar hamalların himeglerin, ondan kinige tahan üyerde kötüte bu jonga ağaççıları gıtta sığınların gören ırı aylığıda jol bit tügeni olur. Ona ehiga onu sığın alan, ondan ehigi bu kinige istin doğor mudara sübehi tulurdağ uçutal ürün çömçüğü idca hıccar gündü jabolarından ken tuttun gen beyem bastın bağınam gedim. Onu cekileden duramam kultura hamtırnatıktan ehiyaka samay nadalak otonu beçayet jona onu manna hürege kötörüge onu tahattırıge elbaq baka olanı görseyatçı bit kaçı tibet tuğu emek östen gelecek organa ve bürde görde Zoom kampanya otut tığın çabuklar da heptiketi İzabel Uğan'la atlıklarını görürleyin.
Töhödө korona kamsıga bollar bu manнык агабаһылык быт келен олорон Гаврий Михайлович эмие бу ата фоллах өтүгемитер кемпиттергер улганны мактанып багарабын. Оны куяр этибин нөбигини көрен истен бу сүсүбүтнен агарталык битен эмие барка макта. Аныскы мыйгардоттон биги бу үрдүк тәһәмит халганан бара турууга, оны хеттерен бигини китте бирге болдум. Оны библиотекалар бутугар өсүтүгөр итистин агартаны тиерде турген бу ханабын этеппин барабын. Биги белек аңардас итиннелере бүппет о курдук эги отокинигә таксары турар. Оннан хөрүн хол курдубут. Ондан кыра эми элбэх үлелер бара туралар. Оны хатанан табылдан истегене эйка эми билимдере туруп кеттен эрендеребит. Сахар Республикасының культурадан туйгуна бочотта беле туттырылар. Бюллетень библиотеканың главный библиотекарыгер Гуляева Евдокия Васильевнага. Köyköy bibliotekinin kılavne bibliotekarigar Lvova Nurguyana Prokopyevnaga. Духовной среды министерству. Почетная грамота онна үстүнчө солковой премияны наградаланар. Креста библиотекаден главный библиотекаря Данилова Людмила Афанасьевна. Сахар Республикасының культурадан онна духовной среды министерствотен бочетной грамотасынан онна үстүнчө солковой премияны наградаланар. Тойбохой материальный библиотекаден главный библиотекаря Михайлова Елена Александровна. Республикаден культурадан онна духовной среды министерствотен бочетной грамотасынан онна үстүнчө солковой премияны наградаланар. Уйпан олор атынан элге модерный библиотекаден сүрүндүр библиотекаря Потапова Агафья Егоровна. Россияга библиотечная ассоциация бочетной грамотынан наградаланар. Кеппенде материальный библиотекадан библиотекара Местникова Татьяна Ивановна. Сунтар Улуга район муниципальный терилли культурадан сайдытыгар кылатынын бочетнага туттырылар. Леонид Андреевич Попов атынан Сунтар Улугун кийин библиотекаден сүрүндүр библиографа Павлова Раиса Ивановна. Сунтар Улуга района муниципальный терилли культурадан сайдытыгар кылатынын бочетнага туттырылар. Сунтардагы огул библиотекаден библиографа Павлова Римма Николаевна. Сунтар Улуга район муниципальный терилли культурадан сайдытыгар кылатынын бочетта
belliye tuttarıllar. Trofim Semyonovich Kirillin küntümen atından kutanama deline bibliotekten süründür. Bibliotekarigar Kirillina Zoya Grigorievna. Sultanluha rayona Münskane Kirili Boçokna Gramata tuttarıllar. Leonid Andreevich Popov atnan Sultanluhun ki bibliotekatin ünhetiler Danilova Elizaveta Ermeyevna. Saha Respublika'nın kulturatın kulguna belliye tuttarıllar. Bülüçen bibliotekatin kılarına bibliotekarigar Timofeyeva Liya Afanasьевna. Народной бейет Леонид Попов отуота kohotgar sagarıgından eğerdeli Viktor Ivanov Seyevola. Sevilesken orgullar olurlar Oluskura çoğuldan odurdun Sağallara odurda Gülen salan göbüsliği Ereğa Bülüleyana Sünnütten Güdün sirge Göbüttü Oduda Bugün gödüttü üller kaygı Üyehütten ürdük cani Ürdükten saham sili Oduada umayabın barisilige Oduada uyabın üçgeyge Küçüğe çoktan göçtene sığın Küçüğe barın güçte
Orta en bargın Nokta. Leonid Andreevich Popov атынан библиотека директоры Жиркова Изабелла Ивановна. Күнде бүйінгі тәрәхін бары күттілақтары, мен олақ бүйірдік санаттан бұл бігі кербейләқ ұлхандығын орағай бітігер. Бүгін бігі тапталлар бәйіппет Леонид Андреевич Попов оту уатын қоғалығар ұры болан көтіп бітігер, оны бүгігі аңбастықынан істібекінен өсті төбіл идейді істінігер дәлебін. Онна Леонид Андреевич Попов атын районағы кейін библиотека коллективін атыттан бүгін бігі олық долгуян тұрамыд биһиги тапталлаагырын кытыгар сея болгар ягатте суруп бутун уонна Леонид Андреевич Попов юбилейгер аналлаактахардык юбилейде метелбитин белек туттарбытын көңүлдәй. Мария Васильевна, онна бу библиотека сея ола некудой дутойкеле хаджан биле нахайда үлелеспеппит оннотон видеоклиба бүтте онон бу кеhe бары күндү көрөчүлери бустячылары бимитерен кыттылактарын кеhe 9 шаска бу түйүнү сунтар бириге бу ыры оту вата ыры Хаңа үрі хүрәқтен етігер барытының ұрабыд, оны хаңа видеоклип сүрәқтен ете болуға. Мақталары. Өрілі құтылы бүтігер республикамет арас мұндықтарыттан істем тылла ағардалары тұта олырабыд. Ол күрдік ұлы Москва қуараттан бір дойдылақпыд Российская Федерация Сенатора Федерация себетін улақан сіз комитет председателін сол бұятчы бір дойдылақпыд Тумус туттар кихибит Александр Константинович Акимов эгадете тиенкелле. Уважаемая Изабелла Ивановна, от имени Комитета Совета Федерации и от себя лично сердечно поздравляю руководство и коллектив районной библиотеки со столетним юбилеем. Сунтарская межпоселенческая централизованная библиотечная система продолжает вносить вклад в сохранение и развитие библиотечного дела, исторического культурного наследия народа и воспитания детей и молодежи. Желаю благополучия, продолжения вашей творческой работы во имя процветания родного Сунтарского улуса и всей республики. С уважением, Александр Константинович Акимов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации. Эван Батулгарилер Султарулугун Сергей Игнатьевич Зверев, Кылулун атынан Народа эмнетин кийин директоригер Алексей Дмитриевич Седальщевка. Уважаемая Изабелла Ивановна, Леонид Попов атынан Инемит библиотека үлэхеттері, онна үлелігінде өтіп баны ветеран библиотекаттар. Бейгі ұлыспытығар күннеті әйгі түбіттақ үлағытынан, жанеттақ үлағытынан бейгі кен тұттабыт, саналыбыт, онна сүгіребет, мақтанабыт. Бүкінге әйіға бағады өтебет, аяқ тұтар үлағытығар үрдіктен үрдік стихилері, әлбәқ ағақчылары, онна дұробиятны. Ортодойды олағын оғыра барда әйіқынын. Оны бұл әғаддауыр күтін, мұны қадағын өтіп көңілден, анысты үйілей бүтін хана орағайға көрсөккі дені. Библиотека Süysülüga, Süys Bastın Ağaçı proyektinden Ulus Bastın Ağaççılarga Bastın Ağaççılara Baharını uğurlar.
Ehliyetlerinin basın ağaççılarga öýde bildik bilýärler, anal diplomlar tutarlar. Ondan bugün dolgutular, yürüyler günü, 90'da bir basın ağaççı adını ilinlere. Ol burada Suntarpıt nehirlegin bir basın ağaçından bolla, erelle ağaççıdır. Suntar nehirlegin Alohtova, Snejana Vячеславовна Филиппова. Basın ağaççı anal diplomu onunla öýde bildik bilýärler tutar, bibliotечница Temsalayachta Izabella Ivanovna Zhirkova. Sultan Uluğları Balasının Biblioteka Süysılgar onunla ömüyün sürpehtis güne Россия Bibliotekalari Günügar anan Leonid Andreevich Popov adынан Sultan Bibliotekada Respublika Tayari Ağaz Koğon Türehin Kedakten Teriyen İlpıda. Manna barıda kendini ben sıkabıt serin orayonlarından Jokoskay Korattan, Üyehe Blütten, Mega Kanalastan, Nam, Nurba, Verhayanskay, Tompo, Amma, Taptar, Çurapçı, Suntar uluslarından Jordan Türk bilekiren kıyılahtar bir harılı bittara. Kılan kıyılah Ürdügatın Jokoskay Koratlıqtağı, Vячеслав Fon. Ekranga Vячеслав Fon, Jokoskay Koratlıqtağı, Kılan kıyılah Ürdügatın Bakçar çetimitten bilenmen, Suntar Uluğları bibliotek terindibite, Süys sılın toğlar, bibliotek tereyinin çerçetenemin kıldığı, bibliotekağa anımlı kohan konkurlar kıttıldı. Kohanın soruyorlar, doğru Europey Sılcan, bibliotekağa anımlıktan bir bineyden geldi. Onlar yeni tuğunan kimliğine ular soğuklar, biblioteker aktaran kırmızı. Simbiriskey'in orada altın Simbiriskey'le tutavatçı gönderen bir çok bildik ediyor. Kelim bilgilerine biblioteke üretebet etmek üretiyor. O kutup çoğucan olmaktan sağlanan duydu istoriyetiler, olak cahap rast kayıstatıyor bakıyor. Jön septe bilikin körütün kanatırga bibliotekte ülehitlere sıralahan duran ileriydiler. Respublikavit bir sami elbette dağlar region bolargar o bu kolhan rollar oldu. Min konkursta sekihilahti kıttamın koğanın üre boluqtağın isten olus kemur. Bugün Leonid Popov adının biblioteka baröletlerin, ağaççıların, Suntar Uluğun oluqtağıtların istirapitten dolguyan turan üyet olar Johanna Brahini'nin istinlik ağırdeligin Doroviyanı yolu sokunu var. Irığa matridin ayatçı, ırığı melodis, ağır ce sana sürekli ırığın aktara, anı totoğlağa istim ircitlerin isteyen. 17 güne 2 kıyınca sürdesi. Bugün üyelerge umulubat ücürdü. Ol kurduk Suntarga, Bolastarı biblioteka teriflikte süs sıllar örgüldü biblioye. Tüvenine tuhanan biblioteka aras dinlerger üyeleri veteranlerger, Suntar uluğun baga uluqtaqtırgar, ağaççılargar, ülehitlerger iki istin ağıtların yerden. Bu süs sıllar örgüldü biblioye elbet dilenin diline olur işleritten. Respublikanskay Koğon ülerin terindikleri. Bu manna olus elbet Koğon verilirlikten hamırıya
Ağırca Genaktar Vyacheslav Fon Kohan'ın talgıdan ol Kohan'la örüye matıyla sorulukta. Bugün ol örü sürektiler güne. Örü ıllanarı okudular. Ol kurdu bu örüye yürekte ıllanı toplunden bağsanalarken kelek kençeri ütçat bibliotekini sikim üretlere ulakan gönlür Respublika ara soluslarıgar bu ürünü ostan üstpet ürününden ılgı sırtyalarıgar ağaçlar hürriyetinin bağırın eder. Östü de bu bibliotekini sikim üretlerin örebildiği ürünün iticik istimlik yaratılığın bağırın ehiyata kıtanı dolubiyanı elbet ağaçını onunla ütümen üstük sırtık sılas sığırını onunla edepti etçinne uleli kamsı sılcın gen beğen bağsanarın yıtadı. Vyacheslav Fon naha tüvey kuhonu soruldukkun, tüvelinin tuhanan egleka emeği eğertedin, yıtadın onunla bu erde sorulduğu ürünü bibliotekini sitin üretlerger bir hükülötü kıldan hükümlerin bağladın. İvan Nidal'ın kıllargar beğen madıkta bibliotekan kırdıktan. İki istimkarlarda müstakılır rahmi. Bir geceler kırdıklar gel baba süreni giyen kasidan ağaçları saskırtını solastık karada giteni narın çiğneler Ehigi borqoqlar bugün sagarga sürehtenite. Vyacheslav Fon ulargar Anna Tatonova matıgıgar ağarcı Dolorollar Lenin Andreevich Popov adından iyi biblioteka eder spesialistler. Böyle ananlar bibliotekini setim veteranları.
kırdık alahabıt, kim tutkasanır kilben jommu. Beliye sılgıt ümitinen ölsü dövül ididin istenmek eğerdalibet. Ağaçlarda ağı umsulgana, olokut tuğara arasıspat argыс bolun den, bağı sanabıt bastının bağara kalabıt. Ütütüm kebidine joro günü ıktıbıt. Sargılana Generva Leonid Popov adının kim biblioteka sürü bibliotekaya. Иван Васильев, Сергей Севелев Кылова атынан народ айымметін кейінен директорын солбиятчы. Көрсөк қадері. Ay, takhaw ni jam. Ano ka? Takhaw ba ni?